This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakibenta ka wa shari ka bahaba ka chingpet chingmi ka drabashnong klishnong himasora ka yenga ayush 50 bedded hospital blatai hadin ka chingesoi hapdeng ka trat ka koi ka khia bat ka drabashnong hi kata halor ka chaka regat kattu gani ki kendon ki bade pentrikam house nam arja khanriu ya ka tega hospital lawan ra akapor bo ba titus trawel khan umi khmari ka sora constituency kum emily ba ka drabashnong klishnong la aisu mai ka chaka balai akartam bantai hospital hakabakawai ke kendon ka chingesoi kalong bai khon samla ka ni ka chnong kinyo kam bantrai anlas dang ka ching shakri jungka kisnam gilayaj ba kumta ka tai hospital klayeng mantau snam kumpapau lamut ban pentri kam no eka henre ka drobashnong klishnong kalap bakanang mi kisngi kipor katran ka koi ka khia ka sorgar jilla lengba ka office district medical health officer DMHO East Castles kambut satyai kendon blai soi ha khalai trek ujli or chopsan ka chingyo sngo ba katran kamut ban pleno egani ka hospital khlam da kanjo ktien lang kumta ka executive committee jong ka drobashnong klishnong ha ka jingela mu dr shambhalang kharwalang ka lai ban chure pe ka hospital palap baginong trek ladan ban pangkhre jing pleno eka kumba shuyo sngo khandru trek ujli arja option ka executive committee ka lap baginong trek la pangkhre ki dawai deshen kiching thia kityar kitar nalal kiwe pan bada kicing curep kilai kran ru buka doktor bada ipet igani ke hospital haka baklai thu blas dang trai arteo munshwa shushu ka drabashnong kala curep ik benta kani hospital haka bala syam amsyam la pangkhre ik ching nokam ki bada bante la kami ki chakhle chakhlaj lara ansdang no ya kicing shakri jongka ka borsnong kalap ba kicing bomdon ki treatment plan ki chakhlia banmi na hospital ka pen artatien bakila ban shubrat pathar ne pentu chikiwa ki badan shakhmat belendat kene ki chaka chik smar berkabatikna pakalong bakan kata ikamaryang barkinong shukshnong hakate geshnong habakran shikilal pathai khubor dr shambhalang kharwanlang laong bakalong ka basungsi bakatna ka koi ka khia kamburam bi ka kular blai soi bahdu menta kamai ka thup kerteng samla nashnong ki ban yo kam yo jam ka te hospital wad hadian bla buru ik ching turwa dak ba pen pau chu khia halor ka khoi ka suba ka maryang ha ka te ka than khamtam ba bon ki de ki chaka chungo kai perthai dr shambhalang long bakatna kamai ching persyai ka drobashnong ban pentikna ba ka ching chaklia kanum kta iginong shnong ba kitulong umbam hagi de gi benta ya di hospital haji shisha nika ayush 50 bedded hospital ila yo lumba skin lumba jira pu emeli parang apa negirang pak syang mari kala ya mi show emeli pak di kastarul khan apa yo ni hospital te kata di husnam arja kan nri hadir kata pat ladan pat ka nika jinya sign ni nika deed of gift kaba ya sign up dengan nika DMHO juga health department dekat berkesyong hakaba nila ai ni kecaka bat kacing ai kecaka kalau baik ba rengkat bat kacing kulang yang health department bala tapi ai kecaka ngin ai kam yekinong shong jong dar ba krishno tikanir ka kanir ka kedau syai ni ba lei baki yo ai kecaka lemda dei baki kular ban ai kam kashnong kanong ai kecaka haji shisha ya ke jingkular di pos nomor kila shutho be hang tu kat kum ka ni ka agreement ke shutho be hang ni ba ka ba ngat puli tak tin nawe since the kani ka close panrio since the Krishnong village donated the land free of cost to the government for construction of integrated 50 bedded Ayush hospital local candidates within bracket Krishnong shall be given first preference for any post as found suitable for them. Tihani kawan terkenal suitable. Tika buat ndak kain suitable, tika buat baru kai kinong shong jongi kidan bantah kan ya kebun ki kam. Bangi akran bayi ki kam pun kere baru kai. Ndak perhat lagi kinong suitable. Yin bang kilong fit. Dan long fit long ibadi kam technical tu dalam doktor dinas kita long pilih benang balong fit balong qualified dai ka balong suitable kemudian pa kini food grade kimali chokidar MTS ang ta kini ki cleaner ward boy ward girl kitu baru kai nila na kan jong sino ang sisya te iya habete kini kalong ba masmi ka tu ka advertisement ada begini kam di balai handai pun new teli haga kalai trik Februari arajar arusa kalai kini
the marsen dep ye mas like advisement ila pha city ban pen kan ma ha ka bete bat ka bat kan ka bat agreement ila pha city te dra shuaban long ka examination kalau aku arteri umbe aja sa hangtur ngi ai ka recommendation letter ka we ila ngida address si siapa ini ka director jong ka Ayush mission juga department tinggal address siki kan tak kau we ka belum specific siki but nalon nak taruh man ki applicant i aya ka recommendation letter te ndra ada ke explanation telah de ka por kami ka result kami ka result te apor ba kami ka result nak kalian jongi nilai kali syate nomor bakat kemuji yo cikit basno yo report tang perang tinggi kali yo na hantai kidon ya guys ni ko awan kali yo kat nungut ki yo kenalian jongi ki on ba ki yo na professional yo perang jadi sisa ni la pha ko ke sithi ka ba ni pan kota ni ba 60 to 70% ki di benda ki non professional ki sawan ka ba ada seorang ki wah jong me le ai bro ko tenrei ki klambut ia kata kepentar di pak biasa ke wishting penduk breach of an agreement ha kata ro ila kran syai ha kata shitting umpa ha kani ke bagi pak yang di breach of agreement ketika handai tarik Januari ada jar arusan ka bangi kran syai yang tu umpa pi klambut ia ki bentar ki ba ya sign ha kani agreement ka ba bentar ke jingkeli kalau ba kuat ban keli ki na ka ni ka health department na kani district medical health officer come member secretary district Ayush society meeting ke ba kelas meeting ke bangi syong ke kadang ke meeting ke bangi syong ke ba mendai tang yang ke syong ke khot lang ya kini ke torban ya ke himas ora ke khot lang iki kadang ki representative na tu menjaga syai umpa ada pimut lada kila biang kita ki prangut ka kum kata kades ka PI sini ngimbiang tambah hakapor ban play ngina banyak pet pat sakini ki badai bakan ka solid waste management ka ba kam don kam kalau ba kata ke ETP ke di Bandung nomor ba ka jabo ka mi hospital kan kata ya ko ikakya kan kata ko umbang umdi nomor hasanda cukup kan hospital baru arian ka don kawa ka ba kadai ka tolong jadi nong shong ko no kai kata di ko mai di mener nilai wan menyajuri ketika sin ka pa ka bangiwan jure ko ba ipai kimdon kita ke ETP te kamdon kata ka kenja chamber ne ka kenja kamera ne ka ba ki kadon provisional punta ka biomedical waste kata nilai keren tinrei nagalian ka ni ke department kalau ba i ni ka punta ingin saya pe shuaban ple ba ngiru ngida ban ba pidi ban bu ikini klam kini ingin shuaban ple makan bu ikacing mensau kacing jabo jong kemarian tikani ke ba ni ban ba tikawi ka benta ka ba ya dei pat kani ka sinjam sakawi ka benta ka ba ngala keren tu ba mai phang ba nyimdan kanu kacing persiapan ple ka hospital nama ni kwa ka hospital idapan kan ka skin ida yit kan ka skin tingim kwa tika shulong baik bagi ban buat nanti kat kum ki ke ba tho akan ka kandon bat kum ka meeting pengikiran last kata ka meeting ka ba katrik kan mawan ka sama ka dehi tahu sini kalau day banai Jun kan do mungkin ki ongin buat baik buat nanti ha ka be day kata ka solid waste management ladon ki jingkaran ba wat ban pet bania ban bisar nia ya kata ka kom bu ya kita ki ETP lagi ke STP kalau baik ba wat pollution buat rokan dan bentalang handri nilawan jurip ne mendan kombita ki ba tekani ka bu kan bu ka jing ma kan bu ka jing mensau ya kinong shong ya kemarian ka ba ni le ka dor pasong ni kam concern ba ni kam ya pet pa sa kemarian ka ba dei ka ba ni haban suma tekani ka benta ka ba nin shimi ka sinjam ka ba nengkong ka ba dei kita ki paramut mengiko ata ka les adu menta ki pentoi menta ki shuri pli la arta yo tam la pli nta kim don jik na le national don jik tebe ba ka ba benta ngi kren syai tu ong ba ni ong ya dia CMO rengkat begitu ki project coordinator jong ka Ayush bagi doctors ki badan tu ngau be balada pimnge ka kom kini ki kendon ki ba ibu na yang kasnong kan mau ba kasurok ka dang de jong kasnong bat ka umru ka PhD kam jo ai hone
Kidan ki office sarkar ke badan hangi ka kim jushil PhD ka psim na kasno tingini di art ki ba inbo na marapo kasna yang na center dan south lagi kanong art ki ba maki art li ba ni ka upa dia ka suro tinga try kin su tu shai ni ka bunta ka ba ni keren manta resi kalau baik ba halo kata kejingwan tray jong kita yang tan ka wan jurem yang lapun ya iwi ni doktor hang tu bang buat benar ya kerten baru bidon kam ipun yang am tang pun im reply show kata dia kaba pensno artatin yang balik kali dong ni tiga ka benta balik ni la le kaki ini ka benta kaba ya mentan marbangi sutu bagi mud hiban kadak kasim ka pen i bagi mud ban pleno namar habaladon kidawai ladon kicing thea taka pen i bukan sapre tingingim kwa ban pentur da batri kam ting kwa shwa ban tre hi kam kadi ban nong bayat be renti kaba kan labut bit tikat kum ke kaba jing kan namar ngim kwa ba kan ko office na department kan chule kuman kan chule la ka jong la ka hala jong gaman namar ba kan ma ba ha ni ka deed of agreement the deed of gift to ni kan ni wa ani ka first party landowner kete hi ka da ba klish do ha banai jun ka ade ka jing kan do ko ba khatdo ka bangi ru nang ni sapan ni slo hi ba him so dan kam shu ban le kan do yaki namar kila da ong hi ba larang imut ban pli ni sai kan do yapi ini pe yaki ke jing dan kam ro talada ki biang kita ro khoi ini nyim dan jik ba ka de ban pli ni hospital kali tang ham saya kata ka ba ki om kin pli kan ru tare mande te tamba long kan ni tang ham saya kampat dalam ba kata ka official te tamba kata ka jing pli kan ru tare ru banawer ki om kin num pli sini kin pli sesi lo tikan ni kan pen artin ju shu te yani bale ban pli sesi lo habakat kong baji kan ba harus aban pli kasno kadi bandan nyim kwa ba pin ong yang bangi yang khap riwan lang te tang shua ba pin pli ru ni de bandan bentang ni pe atau kalabit yang ne kalabit yang ne kata karkom ka ba kata ki ka ko ha infrastructure kalabit ni ki facilities ki yang ne ki ba ki biade kam tam kata ba na benta ka phui ka suba pat ko ka benta bang kwa ba kan ka ba kan infrastructure kan set up ni ka ba ni si perkat ba ya ta ka ecological balance ka de benda na po kasno jumi nomor ba ka jingwan ka ni ong kata ka roi ka pa ni kata ka development mo ong tang development ham ni stick ka sustainable development ka ba ni so tu shai ba ke ba ni trai benta ni shushim ram na ki generation development di ki posterity ki ba ya ki dong dien ni shushim ram na ki kanang ba niru bakiru kini yo paten dak ke ka bakhui ke basuba ka ka bakhui ka air ka bakhui ka malian ka bakhui tangka tai na ade me kran shy hang ni man tho ba ni go ki thi ka breach of agreement ka ba ka last ka close mo ong hang ni ka ong ba na kini ki close pro khoi man tho ni ka dang ko ke banta ka ba ki kan ka bottom line ni ka ong ba na tho ba ong so the Darbar Legislation will stand by the documents regarding the deed of gift and allocation of jobs to the local candidates signed on the 24th 8 2016. Kata marahang niya po ka deed of gift la tho ba yung dispute kan ka jing pa mias tu bakla ka ba ni la ban ra ka ba ni la ban appeal ka long ba si po ka dis council court atho ang tikata ki hapan yang ban ma kan ka kan dokumen ni dan imenta dan po stamp paper de na try kita sutu syai nomor ba ni akan department kita kiwi ba show hang tu kita kiba andang master ba kita syai ba ba ni shushim ni ta kinang ki start ba kim dei ban kuman ba kim dei ban ya la ka jong gaman re ba kiwan ut kiwan sini ikular ya kita ki ban ai kita ki kam ki jam re ka lomba isu lihat jutang ke gambar tu benta ke ba pikiran di ban penne ba ndai dam penne la thos nang tengah kai ki ban bat ke jutang ki ba pan homestay ko shnong jongi tangi homestay na pe kan di hotel di resort restaurant apa but ni asho ya ni ka opening permission ka bagi ka LOC na construction kinaban buat kat kung kandon jong shnong ba buat maki kandon bagi hapan buat hapan tindak ko license na syai ta ki main points kabar mo kan laga kidi pandanya ka ya ka CCTV pat ka balai kidi pandanya ka ATP
Dikebut kita ladat mentah kita sawan PI ya ka completion certificate jongki bagi ladat kiban rasional dan kalian usket tui jongki environment committee rengkat bagi asal rasional kilit ban sorjamen untuk tekipe lakabiang kemudian saat kalian suki ba entah kini kita kini saat bat ujian usia mentah operation tinggi stick baik ETP ilawan mentah ru ya pele jong keman kemudian kita ya ke ETP le kemudian nomor pindah dari sana jom untuk hospital kadang kawa sini serum lo kita kuota kiba itu baru artinya kiban generate waste pa kita bagi ni berkat baik kata kata tanaman ni sebenarnya meneu tambah yo scheme ni kemen kampai kata kata ini kemen tambah yo scheme tambah ka scheme kan ya kita jintrai kan ya tambah halor kita ki kendor ki bagi hapan buat Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya